me da se be ba sisi na me ma be buso se ma me ni nkomo kakra bi okonongo emra sisi ya ho se me ba ne se ya hwe acid e de agu abawa bi sisi na amponsa awa homa no so ma me ne me do bai enkodi nkomo kakra kaka bo te san Nyankopon adaroma Allahu akbar do alaji bibia boko wujina hojo na wujina makom sese de ase mijina ahojo ni amakom kakra nti ayese de mafa kakra duro na mewesa no that's pa boy mun chama baya be no ahwe ase de agu no so no sisia yo awie je me check yefo nyina ne abigafo na me do tufa aba asante achem south ene ni impotem ye kru bi e fe no dubi kru ai fe no dubi na enra ya na asem esi e ya rehosem na esanso eye asefem nyina ne te abaye bi aye fe no ya Juliana one na danfo pa one ne koba aye fe no akosia boatema a omudi agro yi pa na ya Juliana eni teacher ni bi a o kire ade wo kurum ho atimi atwem plantana ba se mfie miensani na esan se wo jiboatema dinti no ja okọ obi a o se boatema yenkoja me ja me nkomi wura ho ana me boyfriend yi ho na eno na se oni boatema ekwa oni ne koi nyina no na boatema pa ne ho agen wo so ko no hwedem ho no he 72 inches we dey see for fanche me 72 inches ene eyi na de mpa ne se no me wo dem ho ni fridge ni drinks ya wonya no dia na yese afane se obeje be ma no efi na danfo ni ntem na esan se corona bai nti eja ablantie onkwadwuma nkokyera de ebiem na ya Juliana nso de oyobi a oyetri na danfo yi de ono de onye obi a oye dwuma bia eni nti se ade chen be se na ochimi nu komiensen ni de oba ekwadwuma na danfo bo atima afa ho na akwa hye be ma yi dem na ja one ne entafle ne nwe ne nkika sa owi a oba mi fi no abeda enu ena nta sempe nipa ne pani ho asemti asem se ba twa na yichi nti bono so ofo bi na sutre se oba kwadamfu ya ne koi no ko ba yi de wo ye ne nansen yehu ya nte wo wura ukuri na boyfriend ni dem no opie ni enu nti ema oba nso bopi na damfo e ka kire ne se na asem ne tie dia onhwe na anyampa fi se de wo te no se wo hu se yampa dia eno no so be kire ne se ampa esna yonko ene so se fa me moja ko enunti boatima nso enti nanu na enne ya best donkum honum enaja akonkonsa area hood niggas etimi ebo abayama ne se be bia wo bia no so lifiro ne bra ne besen ko se boatima ta bredi ura wadane Jesus Christ abona tinim eye ne crucifixion enunti abayo nso de America ekoto acid no die sa me no bia nim so okoto acid tempo se na wo de asini dem dadaw ho ana ba jikidin eni ni wura yi edem ampan so obopri dem ho pia apono de na seseja ya bo atima ene nikunu edam paso a enwe de na eja enyasem ketwa na de ma na akoma tie kura so kogina mpomachi na o he so beti a oba wo de tinjuli oyo oba pa no enu kura na eni ewo na komem obowura ha no no so bo atima obi be mesa na ye wa sabo be kan ya ni fimintimem eni sabo no kan wo mintumem no menso na chechire na mamwa no enen tu obi eni bag mu a na woyi ade efe ni se acid na ba wi na nim ijegum te denchen asamla me no kasayidie enam se obema hunti no boatime ni ba kon etimi asai kura ohu ade bi minim aprosi fonsa ka ga na wo hwe acid no na anwanwasem ewom ni se abayi enyane da so se de ben na etwi eninti no so ono de wa mana damfo no wonyi prepi eninti ohunu a obesai nani ampa wasai na wi nti se wanyane anko ba bia nti police fo ba ye de no no ada so na dwumom ho no ma o ma be fa ne kama sa bre mi no kasai oda aban kukumu a Hello ampansa. Okay. Yamra na yebedu komo kaka. Edion hasadi achi anti asem fofra yechi. Na maya yantina fa ko na we fa na we ya fa we fa na we ya fa. De titirisu ye menye nua mema na omo pensi akire no. Aya na edos dodo. Minim akani. Ompenfo wakasa be will be said.
bema se ni dua epeje ni nua ba so that is me pese me bodi ya ka se me panyimo ne adwuma pa on say namfosam no e di problem bre ema ene ya kra ho bebre so that is woni obiti wo de wadamfo wato yamam wayesi yamam menimo obi a wode na namfo ko kire na boga bi ewo idumasua omuni nkomodidi mu ano ga no kotwitwa niam bi a ensem fata de ko kire boga no emoja na chidie na ni ba no ho so no na o ne hye ho de na man basa on se e man kasa wo ani bre ho so that is say ni kunu wo sakre kra na ote ho no bu nso kunu wo ka obenya nka ono ne sa nipa no omo that spirit no no omoni su ya den e brade my idea omoni bro omoni nso ne woda so ndi we no ebe afutu sama ma e maya omutie ko sa di we na tasi bibre obi akoji we adamfo me ma kura bi tasi okay bitasi bini sofu ide ya wakosra yonkosofo na onyem maku a obon tojo jore fo no e wo se ukunu jawa ono eye ho be ma ni nim se wo yonku nipa but of be fa na chi akwakoje e woni pa mu na eye ho mfi na tadi sa adwuma no ho mfi na tadi sa adwuma no obi a nyame ho wo mu no untim nya sa mistake no because woni mi sa ade a wuye china no ye hu a problem be den ebeba e betimi de awudie anase pra ana ade a ede how be be den be bra wo china aba but wo hu ne sa ade ba ko yesa ehwe ehye ne so se wo ya ade bi a ya esese odwina kire na bronsam wuro mu na se sa honhom ewuro mu sa udi sa adwuma na obon se na abo yufum se me ta kasa se mu se bronsam obo pa na ojimu adwene so woni mi sa ade wo ya wuyi china no e betimi di problem se yeden aba my menu bi oboba ha no na no no se ba ko no aha no papa o se na damfo no ko fa wi esa fa owie no san ne we sa yeden ekoda kan ho aha no se ne boy no ene na damfo na sa ada no aha no wonu mje because ono no ejuma odi ejuma odi ne dada okay so that say ejuma odi obi odi sa ejuma no ha no but obi onni sa ejuma no se wota e follow that yina obetuma diwawu mema ne ma ntemu ayi a ekoso barista mu a utimi se enya ade papa okay so nti sa ade na ese ye na ye hwe ni yina etufunda but eduru ba bi so ese so munya abotre because we ase no abotre wie nkunumdie se ne ma me kra no an na ye obetimi akoto na nimtie so mesi djuma se na odi madam papa me ne mukusu atafre djuma se na wa ye dem odi me so nti wo kai no na ade tu obi anim na mo frɛ kra na ka onya danse na wakotu na mu yakwa sere ni bayan so mu ka frɛ bi anim unji mpacho ma nyi me da se pa